Ada awak bisa depan anak kengadani. Ini sejarahnya mah kue silih sinunggil karya sastra utawi geguat geguritan ke dalam tangsub sane anggen pantan ngering kahuripan Inggih tujuan yang makin mriki jadi pacang ngopitaken kenender. Aken ke pertama niki napi mantan pikobat ring para sisiane utawi sastrawan senewentan ring Bali ring sejroning mikupuhan tur ngelimakan sastra budaya Bali ring tengahin alp jaga teknologi sana saru cepat sekali mungkin. Inggih pikobot ring para sisya utawi sastrawan ring ab jagat sekadi mangkin niko kemana hantu titiang wantah ring basa utawi aksara Bali sane keanggen. Nah eriko alit-alit te ane ab jagat sekadi puniki merasa lep nganggen basa Bali. Turmaning alit-alit ini ke arang nganggen bahasa Bali pilih-pilih nyurat sastra utawi aksara sane wenten pekilitanipun ring sejroning kahuripan. Bilih-bilih alit-alit sane mangkin sampun merasa ingar-bengar manahipun kawentanan teknologis kadi mangkin napi-napi manik sekecap ipun ngemanggihan ring YouTube utawi ring Mbah Google sane wenten sekadi mangkin. Bilih-bilih alit-alit sane mangkin puniki dihadapkan dunia punika wenten ring genggamanipun kawentanan HP sekadi mangkin. Nah sangkaning punika para sisya pemantenipun para sastrawan Bali sedikit tidaknya niko manja dados nenganggen serba cepat sekali mangkin ipun nenten kayun nelebang daging sastra utawi daging agamo sane wenten ring Bali puniki. Inggih neneni nindek pitaken tiang kaping kalih niki. Napi pengabtin ring kawentanan masa depan seni sastra Bali puniki. Sejroning pelestarian budaya utawi keni imbas pawawah anyar sane prasida menarik minat generasi muda ring Bali puniki. Inggih pengabden titiang nenten jetios maundonen para sisya saking abjagat sekadi mangkene punika sampunan laf nganggen basa Bali ring sejroning pagubungan sane wenten. Miring saran sami cengah meraga nganggen basa Bali puniki santukan napi ring pemerintahan irago Kabupaten Badung ring sekolah-sekolah sampun pasti ke kawentanan pembinaan utawi utsawa utawi lomba-lomba sane nganggen basa Bali nyurat nyastra aksara Bali angin bekal ring sejroning kahuripan irago aksara mula ring kahuripan itu wantah bekal irago hidup mau bekal aksara mati irago mau bekal aksara niko bantang sane pinik becik angin gebuat irago ke depan puniki mangdo sayan-sayan ngelimbat utawi sayan-sayan seneng nganggen basa Bali usawi aksara Bali punika. Dua dengan sapunika niring ring sejroning alit-alit para sisya saran sami pengkali para sastrawan saking mangkin irago metaki-taki mangdo presida nuwenang silih sinunggil karya sastra utawi kesusastraan Bali. Nggih ampuran iki jero niki. Dados nika tiyang ningain silih sinunggil ke wayang-wayang peninggalan dane jero ketot dalang tangsub nika. Subra pesan iki di Batara dalang tangsub.
Dinggih ya wadah sekali punika ngiring tetamian ido akeh rigi wonten ring pura silih senungil pewacakan ido wonten rigi ring gedong wayang ido wonten rigi ring ajam daler. Nah sapa sira bek wil indik sastra-sastra ido sani akeh niko sampun kodar ring buku-buku ring tesis-tesis ya ring YouTube ring Google atau singaan niko silih senungilnya yanin kayon wiring mulai jebos iring Cina gawe danan nek tatkala iraga ngangen teknologi sekali makin wantah anggen bahasa Bali aksara lan budaya Bali. Nah sakat punika niko bantang anggen iraga saran sami nerap tiang jagat Bali puniki pengkalik sastrawan muda sekali alit-alit saran sami pasti ke pembenjang pumpuran presido makaryo sana kawasan karya sastra sani bepini becik sani mau bahasa mau aksara Bali